are now in the mix with Joey Mike, Mr. Mike. Kom eens loop neem foto's, zet alsjeblieft toch jouw camera in. 9 maanden later toest het camera in. Alles amper uitgevang, hij steek haar weg in die hangkas. 9 maanden later, toe zit Bianca. Kan jij kom kyk, wat zit hier op mijn lip? 9 maanden later toest het Philip en Caleb. Avi? Al wat zij gevraagd is, kan jij mij iets vertellen? 9 maanden later, toe zit Chantel. Kom sit hier en sê my, wat is die rede dat jy nie meer bid nie? 9 maanden later uit die bloute, toe kom Britney. Zij vraagt van toe gaan ons, hij zei iewers ergens. 9 maanden later, hier kom Eren van nergens. Hij zei ik zal als jij wil, zij antwoordt om en dan? 9 maanden later, toe ze den wil. Moet nie so aan my klou nie. 9 maanden later toest het Chloe en Chloen 'n tweeling. 9 maanden later, 9 maanden, 9 maanden, 9 maanden later, 9 maanden, 9 maanden, 9 maanden later, 9 maanden later. Yo, yo, yo. Hij maakt deuren op voor allemaal, want hij weet waar kom ik in. 9 maanden later kies tussen Keen en Keanu, Nicky, Keegan, Keisha en Keaton. Maak het hier, Hoekom gaan jy so diep in? 9 maanden later toest het Lauren, Aiden, Colin en Gibson. Say go, maak daar 'n kusdassels. 9 maanden later, toe sit Marcus. Kom saam met my tot by my huis, ek gaan nie lank maak, ek wil net shower. 9 maanden later toest dit maar net showen. Mami is die 'n ID. 9 maanden later toe kom ID en Eileen. Nou waar is Adrian? Sy sê sy gaan my nie missie, maar 9 maanden later toe noem sy ons baba missie. Jessie, Ek smeek jou, asseblief, wys my net jou kar man. 9 maanden later toest dit Carmen. as hy net iets wil sê, dan vlieg sy in sy kelen. Sommer so wag. Binne in sy kelen. Maar 9 maanden later, Sommer so wag. toe kom kielen. Sommer so wag. In sy kelen. 9 maanden later, 9 maanden, 9 maanden, 9 maanden later, 9 maanden, 9 maanden, 9 maanden later, 9 maanden later. Yo, yo, yo. Sy sê gee die mic aan, wil graag oor dit sing. 9 maanden later, hier jy, keer daar vir Michael. Sy's verbaas, want sy sien hy het Teresia. 9 maanden later, toe sit jou Risha. Sy het gesê hy kan nie, maar hy het gesê hy kan haar dra. En toe laat val hy haar. En sy sê, nou sien jy. Maar 9 maanden later, net daarna. En toe kom CJ. En toe, nou sien jy, wabakawa. Ons weet jy het dit gedoen, dat is 'n bewys. Want 9 maanden later, toe sit jy. Charlie, wie wil dan nou sien hoe JP? 9 maanden later toest het JP. Yeah. 9 maanden later. Hij zei my bro, ik like haar. 9 maanden later, toe sit like haar. Ek sê haar bene raak toe lam na die geloop. En sy vraag aan ons, maar hier is. En 9 maanden later, net daarna, toe kom Marius. En Marius